Ki prangot kinongelam ka Khasi Students Union KSU hak arpnyo trik nailar kilawan poi hasadar police station halur ka jingsha khot hajir haki polit ka East Khasi Hills hapo ka kendon kendai pesau jongka Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita BNSS Henry lakno bakila syak khanglat benrung shapo police station. Kini ki prangot kinongelam ka KSU Central Executive Committee CEC kikinthom Yau Assistant General Secretary Penshai Rani, Information and Publicity Secretary Penshai Dekar, James Maupnyang, Eric Nongkinri, Alralik Karjana, Shining Karbi Kyo, Krenza Shabong, but Gary Mauli. Habakren Shakilat Ptekubor, U Assistant General Secretary ke KSU, Usamla Penshai Rani, Ula Ong Baginigi Prangot Kinongelam Kilayo Notice Nike Polen, bat kumta kilalet shapo Sadar Police Station hakabaya day bat kanika jingsha khat hajar. Henry ula ong bahadien bekilapoi hapo police station bat pen iya ki noticed kila syak khanglat pen ban rong shapo. Ula pen syairu bakinongelam ke KSU kim syam laken taj ban letmi hakmat ki polit bat bot renti akatarik balakadau hak noticed. Henry namar bala khanglat iki ban rong shapo police station kumta ula ong bakila rai ban mi no nakanika jaka. Usamla pensyai ula ong bakanika jingsha khot hajar kade halor ke jingjai ke belajar hakapor ba penlong ya bike rally jong ke KSU hak kat kendai trik nailar. Ha bakli ya kadau jong ke jingkhanglat ban rong shapo police station usamla pensyai ula ong baki nongelam ka seng kim dan jingtip halor kadau. Ha ke juk kapor ula ong bakanika notice balapha da Sadar Police Station kadai hapo ka kendon kendai pesau jong ka BNSS. Habili bermentasni nagliang jungi ki nongelam jong ka Central Executive Council Barokhan idon haduk prangun kibla syakhat syak saman ki haki pulit lepo Sadar PS te ni borom ni gajing khat juki barok prangut ni poilang ti po Sadar PS menta komba piru pi sakhi nei bang ya poing tei ila peni kan notice jungi ro nakilang ki pulit kim syak benrong ya kai ngama kwa benong hang ni kalong ba nakilang jungi iklam kantat gajing khat jungki ilet hanrei kai pada ka baja kalong ba kim syam syak ingi benrong ta kadau ngingim donpor ban yang saang tu ban ap saang tu si slam ring hab ban mi no ban wan ban yelet ban pendep lagi jong ki kam ye kai ma kwa ban ong kalong ba ye kasni jungi ka pibu ngila pendep sobha nai pha syu ki notice ingi ki jingkhat ingi baro prangut ki nongelam jong ka CEC ye kai ga kamram ma phidi bende kum ka tan pulit phile hi la ka jong kamram ka jing khat hajir ta kadai halor kai ka baja ka tu ka khat khanai terek hakaba kaladon kum tu ka jingja te kemo pitip hiru haba kinong ilam jingi ki bahmat do laingot plus weiru kila sa kem te nimdan i banong lala kata tang kata hi ai kata ngimla bentip nomor ba haba ngila pen i ka somen notice ka jongi ru hakmat itu nongab ya ka kardap apa Sadar PS ndrei nakaliang upulit badon turu usngap jarjar upet te uspet tang tukat usngap jarjar te ngihab ban mi na kam ai kanono kantian ingi ru la kisa benrong na kimsa yang mentang ngamla benong insong gajing penbelang berok prangut kini ki para dokhat ki para nongelam ki ba nese ngila ben perkhat aku miro